We are coming back 2028. We are coming to support our party to come to power. Answer. Ghana no 19 one ya constitution na Ghana no ni law bi a governance obi di do obi atama yetimi de ne court anase ye che no eye na de a o se oba obeba ni normal sense a wontimi nka sentiam panimfo law na nya adwuma Ghana na me na me nyini ba no me nyini ba na me follow politics kwana na ye isatam na JJ Rollins wo so no me hu sa nneoma ni bi JJ Rolling Star mwana etimi ba bonten anabe gina radio so kasa kasafin ekire JJ ene na aban hwan satem na Captain Smart no mu wai ne nyamincha de kofu abaso no de kabima minka bia mamu abaso a saka mima minka bia mamu na enu nie akufodo enti eduru ba bia na manu me hu kurase me ye NPP ni because akufodo ote so wantimi anfa lobia wantimi anche kwase ampani we ya anchire de nyansa edin tron di do atem timi di amanfo atem na me na NPP no empanimfo ni ma na ememanim NPP party na ye say media mempami ho asem na ho na pe ne ho asem yenya present bi nso ono be gina se ono nso be gina aye the same thing na ayi Captain Smart ye na NPP for mpanimfo ni ntanachi yenya ayi okatechi afri fa ono nso timi kana adwene kire wo mu omu mpem bra na asem omu mpe na asem na Captain Smart we ni sa kwase mpani we enti Ghana aban ntimi ntwero enkoma US embassy na wo Ghana ne se omu petition sa kwase mpani no wo ase no se Kevin Taylor no Jimmy for no wo ase ni se mom o no ti hanom se wo ya American citizen enumu eti America hanom insight amanfo se munkoshi we dan munkoye we se mo ntimi antwero bibia amfa ho me san kwase asem se enti na me wo America me toma Trump san kwase asem bi se no e na me toma Trump because wo mo no motizui wo ka asem kro wo ntie wo da se me ndwini wo bi ho Ghana ni bi ho wo America se wo ni nkra tanti se Trump bag power ya den be ko Ghana enti me nkoto no ma anwene ho sa enkwase asem bi se enti no Trump otie obi asem me sore na me ko USCIS offices see and I'm report sa kwase ampani we ya they will do investigation about him but me nya time and am me yenso me nya obi ama ne support unya o frame MPP for mpani for no flow before kura onfa na mo pesa mo tena bem mama kwase ampani we the propaganda ejina wo edidi atem di sa ne edemako opposition manti me anya kwase ampani we hwe wo sa yi akokora ye friend say KT Hammond kwase ampani we didi atem nyina didi MPP for atem nyina oba officer no madiska ene ye tu free so no ofro so na abowawe ene ode ne kokoto akoyedai ode ne kokoto akoyedai odi team NPP from penning for atemi chantro KT Hammond say oba officer no wasa manisika say hey masa gine di ne ye kese ne nye energy sa kwotena TV so esa di atem ene wote won mo say wadi na kokot wodi ne kokot na manfo TikTok for guys you ha say wantimi amfa sika na de makwase ampani no amfa ma guys someone gina munye energy na montoto bia gadget papa bia iPhone papa na monfa nye promote aban no promote MPP aban no na kwase ampani we ba officer no watam sika ama no ene wuwi ye no ofro na boy ye se wawe wodi ne kokot akwedai kwase asem sorry for me to say that Adey mama amanfo kasegu who say Michelle Bray voice of NPP from day one I'm starting follow what kasa panimu be na afre wa do da enso yetimi enkwasiafo awurade nyankopon enkwasiafo bi etete pa awurade
obi communicator ni timi kwotena TV so kasa han ayi yenim se NPP aban na feli de but ye gusu a ye nyoma wo UTV sa ye frɛ lady bi Jennifer Hwanhwan communication Hwanhwan bi no uko kasa se yes NPP na den ye nkasa ye hu no ene ede ne koye hu but ye ntimi mfa ne ede ne mfesi NDC fo no na ye 2028 ye bompa ye Nyankopɔn ma ya don no de ye nkwa ache yaya ye wa broche nyina we are coming back, we are coming to support the party to come back. And aduane a mo se aspire no and say aduane ne makoyi e de koma enkura wo school enti mo pese mo nkodi wu aduane aspire o even tomatoes ye o mo de ko voter honom ene Nyankopɔn adum good Samaritan bi ne hu ye o ma be yi tomatoes na gu baabi asoma taxi ma o mu be fa de akofie bro mo se aduane asai yimu fa ma mo nkraman ene de enkra na da ne nkraman a mo de aduane komo mo right ene sami jemfi eni asiudin ketia eba baabi sika fa Ghana sika enyi sika hono mo de omo ayi family and friends no o maye wo asiudin ketia ka say ai family ayi kasa obi ye corruption a obi a wo aba ma wode ne namfofo ne ma ene ne ma ne namfofo ma mo ed to appointment ene kwase ampani asiudin ketia ene obanya appointment enti brabonten be ka say ayi family and friends anasa ye ayi na ade na NDC fo aye no 20 ye bompa no mu de omunya abotre mo wi ni aba na mo sa hihia amanfo fie hihia amanfo market ye se utimi kwase ampani bi law no ewo Ghana ni nti enya adwuma na law na ewo Ghana ni enya adwuma. Now we are coming back 2028. We are coming to support our party to come to power. Intimidas. Why will you be spending public monies like this? Mr. Mahama, can you just please, for the first time in your life, have mercy on the ordinary people in Ghana? That is what we are pleading for. We beg you. Sir, we beg you. We know you don't care, but at least, like my brother said, have something credited to your name that this is what you came to do for Mother Ghana. Please, we are begging you. The way you have started, if we don't do something about it, I am scared of the future of these people, because just not 1 year and all the negative news. Why will you cancel university utility? Why will you force parents to come and pay something for the last 8 years that they have not been paying? Why will you ask parents to now go and feed their children? Why will you do this? Why? When you promise the opposite. So please, we beg him. We beg him. We have been disobedient to God, but please, we beg him. Mr. Pharaoh, thank you very much.